ulokuzane nalento yokushaya usikweletu. Yeah. Usikweletu uthi umshayeli ukhuzana. Ngimenza kwesibili lento la awuyichaza indaba ezethu. Ngathi kuthiwa into eyenzakalile. eBackville usikweletu wayelindele ukuthi aperforme ngo12. Okay. But ke washintshiswa leso sikhathi ngoba kwathiwa kuzoperform uHerod okukhuzana. Nakhona kwimpucuzeko ngokohlelo usikweletu bazi ukuthi uzoperform emva kwabenzi umenzi ogcina performa ngo11:35. Yes. So kuthe mase sekusondela isikhathi sokuthi kushaya ngiyakhumbula ngelinye ilanga wafika egqokise kwa-astronaut ngelinye ilanga wafika egqokise kwe-print yamangisi. This time ufike uqopha umlando ke ufike egqoka itshali umfo kaKhuba kodwa kade seqale agqokiswa kwa-Undertaker. Oh yes. Uqala uthe ngena ubegqokise kwa-Undertaker uthe sebuye sefaka itshali ila kade sezo introduce ibeat noma new sound yengoma yakhe abezoyikhipha engibona abantu beyijabulela kakhulu cha yabona amandla omuntu wazulu abadliwa. Yes. Mabanda kamjona kandaba nina mekashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nina besilo qho saphinda sahlangana asiphinde ke sibambana sinqake sinibingelele sinamukele ohlelweni lethu loyinqayizi vele lapho sithi khona Emgedeni podcast gama lami uTK Zuma uthisha wesizwe ngokujwayelekile ngihambi ngedwa ngihamba namakhosi Nkosi yesizwe sakamnikazi ndaba ezethu Ngamala uyaphila mfowethu mfowethu ngabe usuzwile ngabe sigcwele kuma podcast ema-radioini nako television nako Kings Also News nako Kings Also News nako Nhlaka Productions nako Real TV1 ngabe iyaphithizela what a weekend ndaba ezethu siphuma kwi weekend enkulu kakhulu eThekwini impucuzeko mfowethu kwazi kwagcwala my brother yazi impucuzeko bekuyisingakule yes 11 ayisihambile bewe11 ngicabanga ukuthi mhlawumbe sengiyohambile u5 wawo kodwa bengiqala ukubona egcwele kanje bigcwele mfethu yabona thina ngoba sihamba ama VIP ngathi bese lapha phezulu so moqalaza ubuka from a stage uhambisa amehlo ukuze uyobuka le egcineni ugcwele nakhona le egcineni hayibo hayi ngeke nje asishayile ihlombe kakhulu i-event yamcineka umfo kaGwazela cha Gwazela siyakubongela mfowethu event yakho isinkulu futhi meqinisiwe mekuthiwa yiWorld Cup yomaskandi benotshatha umfo kaNgoma ayisanibongela abafethu hayibe inkulu kakhulu ngiyacabanga ukuthi kukhona le strategy esibasebenzele abasebenzisile this time engahlamba omunye wethu thina sibuka izinto ngwase kwemedia kuthi uyahlambe basebenzele lento yambeje no mayogas ukuthi babasondeze eduzane ngoba bakuyitrend bayiphethe itrend kwezinto futhi banalento yalomdonsiswana abanabo ngiyacabanga ukuthi ngenze mhlambi wenze kakhulu mehluko indaba leyo ushuthi nje ngama ngiyibonile igcotshwa lapha iyogathi madoda abantu bephethe amablesi ithe mayingena ngabona kuqhwiza inhlansi abantu bekhanyisa amafoni yodwa into eshodile eZuma kade ecotshwa ukuthi abantu bebengamboni bebeyamcinga bamlunguza bambona uvele kuvela ikhanda ikhathi lutho ubona yena stage kodwa akabonakala noma sesina kubonakala izandla zithi kancane ukhona enye into eyakenziwa abahleli bempucuzeko ngomunye unyaka la ukhuzani angena khona ngesikafuli yakhumbula sisile imithetho lento kamalema seFNB so bengicabanga ukuthi mhlambe bengangcono kube ulokhuzana umayogathi mhlambe bathe ukumuthi kancane ngoba bevela agqitshwa magidangoma manje bese ngathi mhlambe omunye yena omunye omagidangoma kanti no kanti no ubekhona bephambili mina bengimbona oba ngiye ngaphambili ngiyakhumbula usade ngiyoshuthi uthisha wesizwe so bengibona no uyavela mozombuka kule angle yebe ngiyona ubuyindoda emfishane phela umayogathi mhlambe fanele sizincome kakhulu mfethu ukunikezana amathuba abawenzile esikhuluma ngomcineko abakwenzile lento ukuthi banikezwe wena mfowethu ithuba lokuthi uzobulisa abafundi into esiyibonile inhlokomo engisosile mina le sekuswelenda ukuthi sizwe sekuthiwa sewunengane all over ine performance kambeje ibimnandi kakhulu uphuma ingoma engake ezo2 right ngathi ezo3
ezo3 iyahlabelela le yansizwa ngangakaze ngize ngizinike isikhathi sokumbona phela mina ngimazi umuntu we-content njena eyidelelela ayingeke iyahlabelela kakhulu iyahlabelela performa futhi bazi ngisathi ngiyasho bazimisela kakhulu elokhuzini kakhulu muhle umsebenzi ombeje nje sibashela kakhulu ihlombe Yes. lento nje siyibonile ombeje bakhombisile ukuthi lento ye-content is just ukuthi phela abantu abanesiphiwo sokwazi nokuphilisa abantu nokufula abantu nokuthanda abantu ngoba phela ngeke sikuzibe ukuthi kwayena uma yogatha unjena nje ngenxa ukuthi umbeje wamnikeza opportunity wakwazi ukuthi amthintathinte lapha nalapha so siyancoma zonke lezo zinto abafethu bayasebenza kakhulu hayi no bayasebenza kakhulu yazi ngikhumbula ngomunye unyaka ibihlezi ibhekwa lento ukuthi kaze usibani uzogqokani kaze usibani uzogqoka kanjani ngibona alimgube engene imfene stage kodwa ngikho lapho ngifuna ukukhuluma ngoKhuzani uKhuzani unako ukuthi uyakwazi ukugqokela istage uyayihlonipha kakhulu iperformance yakhe ngokugqoka wake wagqokisa okwamfundisi ngelinye ilanga futhi nje ohlukile yabona egqoka into eziblue ngiyakhumbula ngelinye ilanga wafika egqokisa kwe-astronaut ngelinye ilanga wafika egqokisa kwe-Prince yamangisi this time ufike uqopha umlando ke ufike egqoka itshali ufike egqoka itshali umfoko wakhuba kodwa kade seqale agqokisa kwa-Undertaker yes uqala uthe ngena ubegqokise kwa-Undertaker uthe sebuye sefaka itshali ila kade sezo introduce ibeat noma new sound yengoma yakhe abezoyikhipha engibona abantu beyijabulela kakhulu cha yabona amandla omuntu waZulu awadliwa zona usebenzele ukhuba mnandi ngendlela esimangaliso futhi uyabona angena ngibonile nje uKing Zoso omunye wabantu asebeqalile ukushaya i-challenge ngayo i-trend so usebenze kakhulu siyamncoma nje kakhulu imnandi sengijaha ukuyizwa ke manje ushode nje ukuthi agqokele leli tshalo kwabo ngathi nje umama walangeza ofuyikadi nalento yokushawa uLokuzane nalento yokushawa uSikweletu uSikweletu uthi umshayeli uKhuzani ngathi kuthiwa into eyenzakalile eBergville uSikweletu wayelindele ukuthi aperforme ngo12 but ke washintshiswa leso sikhathi ngoba kwathiwa kuzoperform uHerod okuKhuzani nakhona kwimpucuzeko ngokohlelo uSikweletu bazi ukuthi uzoperforma emva kwabenzi umenzi wagcina eperforma ngo11:35 so kuthe mase sekusondela isikhathi sokuthi kushaya u12 sekufanele angene uSikweletu kwathi hayi no i-golden hour ikhona ibekele yena wathi golden hour ubalo ubekele golden hour wathiwa no uHerod uKhuzani yabo kwaphoqa ukuthi kuthiwa yena ngeke asakwazi ukuperforma usezoperforma after i-golden hour sho mhlambe lapho nje kuyawo-1 so kushuthi yamcasula ke leyo nto uSikweletu wamshaya kuKhuzani ungaphansi kweproduction yakho eKhuzani ngithi ungaphansi kwayo mhlambe kuthini lokho kungenzeka yini ukuthi kunenkinga mhlambe ngaphakathi ukuthi ngoba uphumele ku-public platform ozwakalisa ukunganami kwakhe uze wathi nje ingoba khona emakhaya leyanto bengizoyiqeda ngesibhakela ukube bengingazi wabuya ke wazoxolisa futhi wabuya azoxolisa kwawukuthi uxolisa sekulate isivele sigcwele ku-social media nonke ngize ngithi kunenkinga ekhona mhlambe ngaphakathi kungaba nje ukuthi uSikweletu mhlambe ubethintathintile kweleti ungathola ubethintathintile wathatha izinto ngamawala wakhohlwa ukuthi uyazi umlungu lo hayi ukuthi uthe eqeda mhlambe kwathiwa yeyiwe nabo nje mhlawumbe usazi balifakela umshayelana umlungu wakho yabo so waqala wabona nongcona icorrect ngoba uyabona ukuthi iphalish uyicorrecte ngakusasa noma uyicorrecte same day uyicorrecte namhlanje namhlanje ubenza ulive namhlanje ulive wayizolo yilo akade ethi uKhuzani uyabheka nabahleli bemcimbi so namhlanje kwasezoyicorrect wakuthi useyicorrect sekulate abantu bathatha into osuke uyisho oqala ngeke uthi uma ngabe uphuzile ufike ungithuka ngakusasa bese uthi bekuutshwala manje abantu bafocus kakhulu kuleli likaMlukhuzani kuleli likaKhuzani akazi noma kune agenda bayiphushayo yini noma kanjani hayi wenzeni ukhuba umshayeleni ukhuba yilelo nje umshayeleni umshayeleni usho ukuthi ushile ngoba khona la ikhona ayingishilo ngathi uyagadla ke manje ethi angazi noma uzama ukubulala ibrand yami uyacabanga lo muntu basebenza naye kodwa uthi ngithuso yilo exactly kodwa ke ngoba manje inkinga afanele iqaphele le nto uSikweletu ngoba umfishane uSikweletu not ngoke height umfishane sengisholo ngokuthi izinga
akulona selilikhulu kodwa mfishane momqhatha noKhuzani so fanele iqaphele izinto ezikanjalo ukuthi mengabe eshaya amankulu eshayile maseshaya nobasi eshaya nobasi uzoba nenkinga ngoba phela uyayidinga lemicimbi yabo kanti lemicimbi futhi mothi uyabheka iyasosiyetha kakhulu nalabo abahleli bemicimbi abagxekayo yena yes beku right ukuzwakalisile ngoba nakhona eback feeling nomhlelo wakhona nangalo impucuza lokukhona ogwazela noTshatha you understand so bangacishe mhlambe bagcina sebembuka ngenye indlela we are not saying abangahlonishwa kodwa yena befanele iqaphele ezingeni lokuthi lo muntu usesitebelene esodwa naye futhi umphathi wakhe usho ukuthi kungenzeka mhlambe lento ifufusisa umoya we divorce phakathi kwakhe neNdlamlenze production kungenzeka inkinga yazi into efikishayo ngalezo zinto zuma ukuthi lezi zinto zisetshenzwa ngama contract so ngisho uma ngabe kuthiwa ngakhona umdonsiswano obakhona bazombamba ngecontract anganyakazi ukuthi kodwa umsebenzi wakhe ugcina ungasaphakamile yabo agcine nje siloke sibona usikwelete eshona phansi kanti uwona lapha emuva sisakwi divorce indaba ezitha another trending news uAsavela Mnqithi uyambona undodakazi kaManqoba Mnqithi ngiyambona obedlala kwisibaya waduma wazakhela udumo kakhulu edlala iphathi kaEnhle kwisibaya ngiyambona ngimbone eciphiza kunzima kabi lapha yana ekhuluma ngendaba ukuthi umyeni wakhe infidelities and stuff kwenzakalani no uAsavela mfethu into eyenzakalile ukuthi angithi ubeshadile eshade nomunye nje wosoma business so into ayenza uAsavela wenza into eright njengomuntu wesifazane wabuka ukuthi yabo mengabe ngizothi ngishadile ngendle uhloko lomshado abe ushadile uAsavela owesintu you understand wabona no ake ngihlehle na ku-acting wahamba ohlalela emakhaya emzini wabo osemakhaya wasenga inkomo wasenga imbuzi bese ngwasavela engena ziyasengwa imbuzi Eastern Cape uzasengwa imbuzi nenzani lapha Eastern Cape wasenga imbuzi wasenga inkomo you know wanenkukhu wasenga ezimithini wanamadada wasenga ezimithini kodwa manje inkinga indoda yamiyeka khona kunjani ikuphi inkinga imenze kwenzekeni kushuthi lamadoda anamawala amawala ilento amadoda eniyenzayo uma ukuthi mase senidakwe imali ubheke mase imali seyiningi bese umuntu abona ukuthi ufanelwe okungaphezulu kwalo kanabo yena usefanele isithembu yena ngoba usenemali into ongakaze nje uzoyicabanga azoyedakanele uyayibona uthatha omunye unkosikazi nomkonyiwe ekhonyiwe wathatha omunye unkosikazi ekhona uthatha isithembu phela isithembu vele uthatha unkosikazi ekhona uqale waqonwa meqonwa uqala ngokuqala indaba ezethu cha uyewahlehla uhlehlile kuqala uyewahlehla kulo sesengiyinkomo emakhaya ngoba ethi sengiyinkomo wathatha ngala ngasesilungwini akasaboni manje ukuthi uyile trophy kade yena usenokunje ngoba usengiyinkomo useyinkomo ke kwayena yabezetha ngifisa sikhulume indaba yama content creators abekho abantu abama news makers kulezi insuku okudlula ama content creators bakhuluma into semthami ifike kubantu semthami uncut unedited yonke leyo nto leyo ngifuna sikhulume ngogodole uyamazi umpongo ngomgodole ngeke ngibone ugodole ngamazi uhlelo umoya indaba ezithi hayi phela thina sibana kubonke angitsho amakhosi thina ngesibana ngesibazi bonke ngiyona ngiyambona ugodole lo fathuzayo angijwayele indaba ezithi mina ukuhlala esihlalweni sakho la ngikwazi khona ukukhuluma kodwa kunento engifisa ukuyikhuluma khona into engayithanda ayenzayo ngimkhonzile kakhulu as a content creator futhi njena uwomunye wama content creators asezakhela uduma nanezinto eziningi njena ezinhle azenzayo nezi entertain abantu bathi ngike ngamuzwa ekhuluma ngomasipala waseMpendle angisho ngoba eMpendle kungakithi but egxeka ekhuluma ngamagama abantu ethi uspeak ubani ulala nobani ngizwa uyazi maye ekhuluma lapha ingithintile la ngifuna uqamba amanga uma ekhuluma uyabona ukuthi lento ibhale phansi utshelwa abantu ngokubona kwami ngibone ngazuthi mina kunabantu abam-inboxayo bamtshela ukuthi aka expose obani nobani bese ngena kwi social media ayokhuluma ngamagama abantu very reckless uyibona kanjani leyo uyabona nje usuyichaza yonke zuma leyo nto ikhombisa ukuthi is taking advantage ukuthi unama followers usebenzisa iplatform ye social media ngoba mhlambe yona ilula ukufeza inhloso zabanye abantu in a negative way that is totally wrong because awukwazi ukuthi utshelwe
umuntu othize ethi yazi kune story la wegodolo sokuthi kuthiwa kuyafika inkohlakalo kulo masipala wase Kokstad or lo masipala wasempendla umasipala wasemgungundlovu ebese wena leyo nto uyithatha njengoba injalo i-screenshot injalo iza ku WhatsApp bese uyithatha uyisa ku platform ye social media uzothrow namagama abantu kodwa you don't have your facts right yabo so that's where ogodolo efuna bekhuzwe khona be correct ngoba sikhona thina enhlolo ezinganje solikhuluma iqiniso no it's totally wrong uyafathuza and fanele yeke leyo it's totally wrong uyayimisuse i-public platform uyayimisuse kakhulu ngoba lokho kukhombisa ukuthi uthatha uhlangothi olulodwa akahambanga waya kulo masipala wafika mhlawumbe wahlangana nomphakathi wahlangana namalungu nabasebenzi bangaphakathi mhlawumbe bamaqembu ezepolitiki ahlukahlukene waswathola ama-facts right bese yabuya ke ezosebenzisa i-platform yakhe okunaloko nje uvela uyafathuza nje uyikhuluma kwelokuzana siyayivala leyo mfana iphela ncane kodwa phela akhona amanye ikhona mhlawumbe sisakhuluma ngogodolo i-content creator ama-content creators owaziyo nawo anokusebenza misuse i-public platform no bakhona ukhona nje engimlandelayo ngiyawuthanda kakhulu umsebenzi wakhe lokuthiwa i-clean government muhle kakhulu umsebenzi wakhe ama videos akhe mewafakile asabalala kakhulu futhi abantu bayamthanda ngokuthi uneqiniso naye kodwa unesifo esisodwa sokuthi naye kukhona la umphika khona umbona ukuthi yabo lo muntu ufunda phansi utshele ngodaba lasenquthu akalazi utshelwe ngodaba lasenquthu waswalithatha futhi nalo wazoletha ku social media wathi kuthiwa liyabhubha laphana kuthiwa inkohlakalo yini ungaphuwa endaweni no you don't know that awunawo ama facts ukuthathe wena ngokuthi ngenxa ukuthi unama followers wafuna ukuthi uzoyiphusha la ngoba utsheliwe kwathiwa enza lento that's totally wrong ungathini nje mhlawumbe esizweni ukukhuza ama content creators misuse platform cha ngayiqinisekisa nje le nto zomu ukuthi asisupport i-wrong we are not saying it's right nathi ngesikwenza ngaso sonke isikhathi but ku right nje ukuthi mengabe uthola i-platform ukhuluma into ekuyona yona ukhuluma iqiniso i-wrong abayiyeke kuyabonakala uyabonakala mengabe uzokhuluma into obriefiwe watshela ukuthi sicela ukuthi usiphushele ukuthi it's wrong abayiyeke izokwenza ukuthi umsebenzi wabo uphelelwe amandla kanti benze imisebenzi emihle futhi banama followers esiwabona ukuthi nje acacile so abayiyeka ayivalwe namhlanje njengenkosi esizwe nje ngiyayivala leyo nto ayiyeke ingabe sayiqhubeka ngoba sesisakhala ngayo asingabeke sesibona omunye umuntu eseyenza ngoba phela ngazi abantu bahlawule bangafathuzi bayeke ukufathuza siyabona